Dia bagi bol punya district jong Southwest Kasil district. Kalau pembina ban pleno ya bro je dukan apa yo Mawkyrwat. Lainnya ke dukan cups new bat beauty parlor. Nak liang no yo gila pempa ko jeng Kmen. Ban ai kubli kerpang ni bol punya district. Habe dep kini kebenta nak liang mo polo yo bakram ka tukan ngut kino dukan. Kini pe ba kile thu bagi dapat jeng Kmen ko bakrau ba sasien pat kila yo ban play biang ya kamai ki jong ki ka ba kila khang bro shikata. Ni tempau ka ding sungguh kamtam yo mele badan buram ni kala simkia banekran bari madam bisi ban pli biang kayo ndrai na kaliang jungi ginung nong di chot dingi kamsio pia biat namar ani ke jing ai nambar way arlai teng ya yo ju nambar ke ju kalan te artat ki ai way arlai te kalai arsen te yo dan bayo dan di ujur kini nak kalian kinong gitu ni kepat dalam kebala nak kalian madam bisi ban penbe jak way namar ni ke badi ke churpot ni seu sham sistem namar bangi melak bandi mental kasi ke jenjar ini bandi biasa kan sin ke banwan namar bun ke chur kita pot kan bu asni rasni te kumbang ala karpat menta nakali yang kabod jong ke district ken ai ot event te hoit kala biang ban ai we number we arlai tong ba ka kambiang ni jong sngo jong ka kambiang ada ai ot event dal da ai ot event lu hoit to nyong ba kensak tu ni ke sabun briu hayo te ngiru nagaliang nongshong yo ngin sim kia bat ngin buru ya protokol kumala penyat nagaliang ke boy jong district ngin but ya kita bat ngin ya kita ngin but kita protokol nginum sya bagi we kin wan kertu bun briu ane nginum sya bagi nongwan khed ngiru kinum dengi kimas ingin buat kita protokol kemala penyat jong sokar lain nagaliang jong ngiru ngikerpat ba nagaliang jong ke boy jong ke district kan yalam ane kan ai ot event nang ba mengikin yo khambala bun sengi hakai steyo dai kumbalong mentang yo sistem lana arsin si yo ke sem jeng engi ada ngilong kedalong kendiat tangkata